Kurt baksa neyi? Vallahi. Ama sen ne? Зимовка. А? Как там? Зимуют здесь пчелы инды. Зимовка. Зимой. Ней. А, обогреватель? Başladı radyatör обогреватель. Bana hele temperatürünü karayı ne var? Yine karayım. Elnise gradus, 5 gradus. 4-5 gradus. Ну так не видно. А фонарь, может, койма. Короче, я здесь не вижу. Ну, где-то 5 градусов. И все. 4-5 gradus. И сколько тут? Ha? Neyse umartamında. 11 umartamına. Harale bana üstü şuru bula mı? Була. Все. Здесь. Bana üstündeki ileri biz aldık. Чтобы дышали инды. Ne yalıtkısların обогреватель. Şu an Шел 5 градусов достаточно? ha? 5 градусов достаточно им? Bu normal ne? Bana hazır bana kurlar. Bana Ну-ка, покажи. o asıp ergehen bana asıp koyalım. Bana neydik bal? Манда тоже асық міне. Литок. Bana весь asık. А они сами не выползают mı anan? Yürümeler mi sığıp? Yok. Alır kamukta otura. Друг друга греет инде. Kamukta otura. Biz birleşip. Bana bal var mı şimdi? Ana şu bal kuşu biriler. Şaytıp. Şu kamuk kuşu biri. Ey. Bal Aşarga indi. Biz şunu aşağı biriler. Her biri buna asık. Bu normal temperatüre. Bana ne var? Fortusku var. Bana onda воздух. Там на потолке еще дырка есть. Да. Motor umurtalar. Ну. Манда все умарталар ма, что есть. Сколько есть, все здесь.